Mepacho onyankopon animonyam ne nabasa eye kese e won mabra boso yegu so e de osoro praye e pra na sori fie ehwehwe so onyankopon e de fa hudie ne ogie mapa e bebre ne ma the senti odasane onipa biara se emre se dura na odi ahye otirim eye obi ani nguase ene ye pe eye obi di nseye enye obi ahwease ene ye pe eye GhPage sabrante boy ye friend GhPage we catch them we say eye didi no the friend bazooka nankasa bazooka fire nankasa no owo Togo oye ye nyina so yadamfo Togo ene owo na wobra bazooka we free Ghana Joseph we na edian wo Ghana de friend ya akoda nyame eti wobra wo free Ghana asakoda nyame no awokoduru South Africa hono na ompese South Africa fo be hunu se we Ghana ni eti opeke edian na eye edian obu otia be o said it sounded to say South African name and opeke, and that was the reason why in tia of friend who say GhPage wonderful the ambassador make amatia asian say wo through chrome one you know na koye abrantie friend say na poku ameka kire o say sambrantie nyina efa mensem emre bi atwam obram kodo abrechiro no mwadwan mu so modu abrechiro wie modu South Africa wie omo wapa anaso mu nia pani me kura metie me frɛ wo mo emrantie kati me nanso ne de me fa anya say anu nti na ma me kasa. But I am saying this because on say if you see asamba abonten na oni mu bi na wan kire mu anyi wa no say de tie a ye be fa soma shokon wo bra asam na entisa Bazooka brantie boy ye friend Bazooka e ba abonten wo bra na odi ni birthday a mo ye ni interview na o kansem e na o kase onu kura na onima de kodie nti a oba honorable kandi Japan fie papa akomprekon efie ekopa ne chew na the onima ne say honorable kan say obonidin so obeka na sem na onima asem kro e na okopa chew medical ka e na misisu dua bie mu say ewi ase so wi akwakutura e na wo de soso wadaye wo ye bone mfum ye enkum ye entomra eye de na e ka say ebobo udia ye kopa chew odi bono utie wieye uhu de na ewom a kopa chew the sent no Bazooka eba bonti a wo ye interview no wo say okopa chew because na onim ade a waye sa samre kakra no mami hu say ade a ye fa ne se nokra eye nokra pa no ebi ni Bazooka mu nokra ye ka say ade we ye de ye di ebi ano ka nokra no ebi ni mu wo bra Bazooka eye interview no I was expecting him say obeka say ade we ye suma si dwadi amanasi ba no wo ka no amanasi kan nyina ye nokra and yo kaye ukakaye say eye nokra ye mi kan nyina ye nokra. But now I was expecting this young guy say oba bonti no obeka say ade we ni ade we ti no kopa acho but wo so onim ho hwe Ghana for yewura eye na me ba be ko yewura ko amano eye na me be ko yewura akompre ko ekon ade amano. But honorable Kennedy Japan Bazooka obeje to mu say daddy doesn't know you anywhere. The man doesn't know you anywhere. GhPage papa no woni mu baby bia eye me Manasseh yai me Manasseh ya mete eye me Manasseh ye kwabena boaten amete the word changer me ankasa ena me ye expose e de wasem ekoye etina kata maso se ye beka wasem ena wo Bazooka ufu echire fa nkrofo ema omukọ efie ekopa papa no achewo aso ami kan yewura kura babonten eba bekan e wo na fidi kese so ye netu ena mukọ efie kokopa papa ne chewo na me hwehwe mu a me ye ne se achewo pa wo kokopa ye no wo Bazooka wonu bi aye fe ne se same wonu bi aye fe ne se same wo ye adwuma e wo moving pick na sa Manjaro buildings na e wo moving pick wono Manjaro moving pick
buildings na wo hono manjaro ni moving pic buildings na wo hono Baz.uka wo brother bi e friend say Same eye caretaker e de manjaro na Same no ono na hwe room 7 8 and 16 apartment ni nyina no Baz.uka we ye fast e the case ni ko dan manjaro no say manjaro no caretaker na e friend Same ni say omumomodi aso mbetimi abekwan bi so abehunu yewura honabu kendi Japan na omo akopa ni chew dia chopa no mu a Baz.uka call say wokwa akopa no enye papa no na frɛ wo ti oba bi na wa call ye. I am saying this because I am the person who brought your case on the net on the two hot seat or the seat show. I am the one who brought your matter, and Daddy was able to take you on. Say obeka ho asem. And I'm one of fan crofo kofi no kopa chona papa ni etwa so and eja mona mo baby we 24 actually the also we afutuo no kra nkwa wieye ade achifo fie antoata de we ya ne say Baz.uka ama mba sama puka ade achi ya ne beda abonte na nsem bibiri me ametiwo mi ka sa metene ba me de ne say de di kan ya wantimi anje ntum say ade we ni wa ye nti na wo kopa achawo na wo twa ntra che Ghana fo no. That is why this is whereby I have a problem with you. Sa de na ade ye no kure no wudi dwane ye ade ye kan ye no kure no aden ene Baz.uka o de tete anase o to na se ye whereby wunim say ensama ye kan nyina da ye no kure na tiema me ka sem fanchiro wo bra enje Baz.uka ekokopa achawo no de tia okopa achawo ne say South Africa wana okoye no enema bibre asisi ewasa kro no so krona eye South Africa krona enjo Baz.uka ekoso se wokwa akoye adwuma no enema ne nsem bibre na asisi wo ho na ebi ekoye se azan o ye nyankumade o yiska no ye enema modika hwebi da na yem na me ba be kire be ka asemi modika hwebi a social media. But what Baz.uka was sa you can say South Africa one away adwuma no ensem bi ekokoso dia na edi kan pa no rape case ekoso ebiem ababa wa bi nso a nikum a case ekoso killing case kese pa ekoso na sane ma mienu we ena na me ne wo ba be boso se Baz.uka se we si efie e wakase de wo obi agapade ho asem de enye no asara me beka ba de menim ni se Baz.uka awrade koye wadom a unya South Africa konchokotu ye na uye azabo a wo ho a e ma obonsam bo a ma uye azan wiye no efie na unya si ye e wo Kumase e na wusi efie no. I know say from there efiri wo nyina no enkra ha oba ona wode da wompanifo anazo no mpanifo na ekoba ni nyina mu no yemfa we nyina ensi ha. Baz.uka wobra owo South Africa no ababa wa bia Baz.uka ne no ehihye ho ano ne no enam yefra baba wa no Rebecca o ye South Africa ni na ababa wa no enu Rebecca ababa na friend Rebecca no won ne Baz.uka nam no ge ne fa afuro nyinsen of afuro na fufa no mu no Baz.uka ya ye ne no ye kan ho asem ye eko guide eko girl ni chero ka che ne se wo se oni abrantie bi di nkomo na abrantie no eye ne die ya no so e madamfo Baz.uka na ebisa Rebecca ne se Rebecca na eye ne die na mame nchiro Rebecca kro na ye ka na sem no na wotimi ahunu nipa kro eyie isan se utumire na wanchire si a na chese de o kan kro na wo hu se de a na ni so esitie Rebecca na me no e kana sem no eye pipa mu nsem ti no ebia na wanko hu because eye pipa etimi twaaye etima me fa ekire ona hwe Rebecca na ye kana sem no wono enie Rebecca no enie se uhwe ni ya Rebecca no na
eda hase no Rebecca ni so girl ni and that is the mother of Rebecca into omo South Africa for asami eba bedi pipem asami eba pipesim e was South Africa omo pipe bi omo friend Daily Sun Daily Sun and ho na sa incident we esi ye e wo mepacho wo Baz.uka baby a okokoye asore girl we and your friend Rebecca onini Rebecca girl ni onini e na mo hwe no Rebecca ni yes Rebecca girl ni na girl we say e na ewu ye no girl we e na ewu ye na me betro de nti a ababawa no ewu ye na me de akire wo sa girl yi a friend say Rebecca yi wofa woni Baz.uka na enam a ese ne mpena wo be ware no one na enenam koba ye bibibia ejababawa no obi di agro na Baz.uka kwaka kire ne say yehunu say woni abrante bi di agro no wantwe ho a me de mekum ato atwene edi Baz.uka ka kire ge ne say be ma foforo no won so wantwe ne ho afiri ne ho a obekum sa ge no ama ge no ohunu adechiye ababa no ti asa na odwen se bia Baz.uka di agro enti Baz.uka ka asa no kire ge no 3 days time Baz.uka ka asa no kire ge no 3 days time ababa wa no eda ho ena wowo tie ni pa wowo Baz.uka nom ede wowo ekowura ababa wa no edem ne mpasema owo no ko ka ge no ekum ge no owo ye life Maybe can't so much on Yama. Boys will to me ya. We yamba show. Baz.uka. I got 13 Rebecca. Gay ya medini Peter a me and win some other people to me, may they baba chill be. And I'm saying, ye people win some to know. Ye yenning in about the minya ye piano, may they mount as evidence. A bebwa one cassa. Dear, where me in a bessa we are, dear now share, and nipa, nipa ye. Na baby a ukwaje mpaye ne wakwankyere ene sa software ye ho se ye ne yemba direction no wa hwom ye from ho Rebecca na make na sem no wono ene ne maame ena edai Rebecca no wono ne kitu e oda ase he pai ena ne maame ni se wo hwe ayi na mo twere gusu na ya twero ene ni aha jiwa okenken bia mo medase nyame hira sa ababawa we ena Baz.uka e command warning ena o ka kire ne se ohun so ne abrante bi agina ohun so ne abrante bi ko out no hweye obekum ge no 3 days time ena omo de owo a wo ye life owo pa a ye life owo omo de owo no ekokko share ge we edem ena anadwobre wo no epie ne be ka ge no owo no ka again na python no ka again na pe na again no ewuye eti again no maame eye Rebecca no ne maame a mede no ekirewi again no ne maame yi Rebecca no ne maame ni ne maame na wo hwele ni kura se osu no na maame we eye se o de Baz.uka ko court na nka omakodi na sem eti court so obeko so onyankro ena omotena ase yese ene yensi nkodwa na yemma abrantie we hunu se ade a waye no wanya ade ena omose ne abrantie de na woka wo se a mewo bibia mpesa de ma mo yiska na ma yentwa asem so eti Rebecca no maame Baz.uka maame no 300 million se maame nje na ontwa case ni so Baz.uka sika de maame no na 2 something but uka kakra bi be so 3 billion pepepe 3 million Ghana cedis mu 3 billion Ghana cedis 2.5 billion ene ye de omoji se sika no old currency 2.5 million no old currency e de ko 300 million old currency ena omoji sika ni wiye no ena Baz.uka na dwene se so ne maame na sete wie na watua maame ne ka ama girl na sem no omo akele na wie enti anko police station anko ba bia ena Baz.uka kele case no ewo efie mo ko tua sika e de maame no na
omuko tue sika de maame ni wie ye no maame ni gi sika no maame ni gi sika no wie ye pe me ba cho me kan de bu ha abrantie bi abetwra de bu an ma hu se ekrofo comment ne papa no obeje ne home na wa was he you were a disgrace to the kingdom and ma hu se me ni aba nana ama kunadu enso ebisa ne say his disgrace to which kingdom na sabrate na wan ka otum reply so when we na so for na small until they are coming on board just to check say na me dey atom be di me dey there mama ye adwuma ne hia eti Baz.uka etua sika no mama me wie na o keli case no o say crow we say etim Ghana akora bi wa se uwo sika kakra na wasemba yempese yebeka se uwo sika kakra na wasemba yempese yebebie so obi atro de amame say eye 2.5 billion yes eye 3DE 300 million okay me pa cho minim South Africa for sikem but omo atro e de abrem obi atro e de abrem se ya mame hwe dipa no okay wasi krom ha asem on na atro krom ha asem wasi eye 2.5 billion to 300 yeah I'm say I'm say sikano edos e chen se de make now the 40 yo wo bra Baz.uka etua sikano mama ni wie ya Rebecca mama ni ekili case na one fasem no anko ba bibia no na Baz.uka gusu a oye ne niema oye ogusu ye na sore ogusu ye na kwankire ogusu tonton ne niema ogusu ye bibia na we na omo wo abeba wa bi omo wo young girl bi e wo ho na girl na omo wo no Baz.uka ne girl ni yade bi na no so ba betodwa etimde no so beba Rebecca we de wo wuye because what bra what threatening girl ni say who said Rebecca no will be call out it is a one kind of cry na so who say Rebecca no will be call out to be mu a obeku no 3 days pepepe na owo ebeka girl no na ekum no ye frɛ girl no Rebecca South Africa for omu newspaper ye friend say Daily Sun na omu publish case we nyina na omu publish case na ababa wani ni so obekinka we say Rebecca was scared of the python. Rebecca, she was scared of the python. Abuana, Rebecca no. Abuano, python no ne ho asem ene kwa efa so a Rebecca no ena omo atwere ho no. Baz.uka threaten girl no 3 days time pepepe ena gay owuo ebe fa no ede no ekoye. Na wo bra sansen we ekoso no. South Africa for bebre ante etino ekoye moguo e ma ne kod pe ba bi e die so wo sika wa semba ye nkane bebre sa so wo sika bebre na no e de sika fa asemase ne yakata so eno bi na Baz.uka eyeye ewo obi man so ewo South Africa that year mami ka asem fa nchiro ababa wa bi a ye friend say Laura Laura South Africa for friend Laura news na Laura no woye adwumayeni akoda samekasa adwumayeni akoda wo sha obeya at the age of 15 to 16 years na say dem ba say ekesi so ye ayekura 1 year or 2 years or 3 years bi kura eba intini mo atwe kakra na ababa wa no Baz.uka oye adwuma edema Baz.uka eti Baz.uka fan se oye ne weka adwuma hihye na sefo nyina ba ebesi gen so na gen ne Baz.uka enyina ye adwuma na obra Baz.uka ne gen ni eye adwuma no mu ano ti asem ne ye panameka sametro one day ena Baz.uka efred lolai na me de Laura no so e picture e kirew na me wi amaka Laura no ho asem a kirew yi pa Laura gen na ye ka na sem bebrebe na obi kura nya ehu Laura na meka no gen na Baz.uka erepu na ekofa case kese e de brand was South Africa emani kodru court no ankasa no enu nie gen nie ge we ye friend Laura
Yeah, Laura News. Nidino, Mamma type of Mamma Cecilia, Nidino, type of Nidino, Amount, yes, your friend Laura, Mamma Yana, who picture ye, only getting this guy. And I'm not a year at Juma, you need the bazooka. Where you South African, gay a woman, where you South African, one and a year Juma, Edema bazooka. Nejman on the bazooka, a yenuano. And one day, bazooka introduce no, Edema or software, Nadam for soft being a software no, and your crown die. After now, a solid dim, it was software be a program bazooka, Ocas or Paoba, no bazooka de Sagano. Lorano, or the Gano at the Amasa or Sophono, no Sopho Crone, Lorano Aquaquada. 80 or Sopho Ben York, Echo year program, Edema Bazooka, and in Anapuku. Sa program na Ben York Echo, you know. Sagaya, your friend Loraya, Medini Picture actually, or could do program na Arsenal. You know, a die. A year, you can say Ben York, and then a die. Sa Ben York on any day in Sono. Ena ababa way ya sande ne ma osofo bi nso a ye friend say anakwa ono nso so ene ne dae ye ne ma osofo ma me wa osofo ni nyina di wa hamfa ma one girl no bazooka de girl ni ye adwuma na wo de be tie story ni ye na be tie ni ye pa ode ne ma ben yok e mo ne dae sa nora ya ge am de picture kire wi ya ene bazooka sande ne ma anakwa e mo ne no e dae ena bazooka kura sande ne ma pastor keke ema pastor keke so ene ne dae ansa na ode ne ema na poku yankasa ansa na no bazooka nso so ne ge no eda eti lora we de wa bre ewo asofo a efiri Ghana ekoye program ewo omonsa no mami cho secret adifo no most of them those times no se ekone ekoye program amomo a ade a omo ye ne say uye program wi ya otimbi sa wo say na chale wunya ayibia mame mfano nko oso eni menye obi ama it your friend akora bi ono ne ye fan a waka chi oso kona kodju sofo akoma na dwi kona fansa koto sofo akoma soma na dwi na je se wona no nko da no na wakone to da nti se bi na bazooka e de ye sage ye friend lorei enu abi na bazooka e de ye sage no ababa wa no ono anso enie Laura girl na bazooka edena eye nnwuma o South Africa no girl no ono aso nie Laura ni we de otiase wonya wuye Rebecca no enawu girl we hunti ena bazooka eko prison girl we ehunti ena bazooka eko pie court Laura girl we ne hunti na bazooka ko pie court a wodi adwane abedu South Africa. This is the lady girl ni e friend Laura. Yeah, Laura News. Ni di no on say me South Africa ni ti de mebo ama bi afane sa girl ni girl we na bazooka ene no adwuma eti no bazooka ene ne hihye nyuma osofu we ba no de na ma no na kwada osofu we ba no de na ma no na kwakoda osofu we ba no de na ma no na kwakoda sa na bazooka ene ye gay ababa wa no ono anso ni Laura no ono aniye very young girl usakura etino wobra bazooka ekum sa girl ba ko ni wieye no eye Rebecca no wieye na akire kwadaye no ena bazooka eni sa girl we nsoso ehihye nyuma oye no ane girlfriend but wode no ma asofo no na we ni nada eti wobra bazooka ye na dwen se oni girl no etna na adwuma de ono na yebi ne won se kofa se bi ono ne bede da biemu de wo yi na dwere firi so kakra se be ya onya ne nana ge na ebe koso na ye adwuma ba ge ne won se bazooka ya pamo na firi ne ho e na beba ono so yes bazooka adana se wo pamo me no ne nam ekoba me no na ye bibia enti wo bra sofo na be yo program mu nyina akọ na ndi da bi e na ge ne di nyinsen ekoma bazooka kache bazooka se bazooka menyem ana bazooka so wonyem wosemenyem ana so wonyem no so wonyem no so ne wonyem kra me se gane se me so wosemenyem se me no so wonyem kra me mweyi no so me nyida ti bazooka ene ke yi preso en preso no mo no
eduru baby na girl we say Baz.uka ebe so kire se girl na nhwe ye kura obeyi girl na firi ho eti Baz.uka pe kwan bi so ena wo fresh sa lora girl we say ena oye na dwe se ka wo mra no ma na duru a eye awuduro na ka wonom na girl ni wu na girl we wadamfo bi e Nigeria ni adamfo bema eye norai no wadamfo bi e Nigeria ni bema adamfo ena sa guy no ababa wano ka kire ni say asem say na Baz.uka aka kire say memra ena boy ni say don't go. First of all abrante na ye wade a enye make sure say you report Baz.uka ababa wano ta ho anajo ena Baz.uka ekofa aduro to ye sake of force oni ge ne kwa kwada na nka yin se na say to ko repu na wo repu ge na mu no ena ababa wano ebo modin no dimrika sori ye edwane ye odwane ja Baz.uka wo pe no koye case se osafu we repu me na ade sei ene ade sei ena one me aye ode me ye adwuma ode me ye azan na ode me aye azan wie no na wa sign de me ama asofo na asofo ene me adeda the software na be be program wa na ya push girl ne de na ma no na one na koda eti lora no ehunu se efro ya ba Baz.uka piano no wotwe ne ho ba Baz.uka kope aduro se be ya obenum aduro no na nka one girl na koda na yin se na se reggae na mpre of forces on ne da no ekoda ni rape na girl yi dimrika ja Baz.uka ho na okokoye case etia Baz.uka girl ni koye case etia Baz.uka no na South Africa for betena se na de ne yeti ekuro ha ne kura yetimi yama asofo abaji ekuro yafa na omuma ye ho ntoyen South Africa for yina sore ye emuma ne nkura ne mpani ena omo atro letter se omo abeye allegation kese e de etia Baz.uka e wode ya ode ye South Africa for emma de e we kire de ehu hia ye nkeka yo na tie omo eye kaka se demonstration di tia Baz.uka no anase omuma case no e call Baz.uka no e call court no e wo Baz.uka ho no. These are the people e call omo eye sa case no hwe sa enkrofo we omo ena de letter we e call say Baz.uka ama South Africa corona dane it no they are coming to do demonstration against Baz.uka ewo ne niama ode eye South Africa for ma ewo honom eni mama kan bi enchro what say Sanko Award 12 day and there omo in the to me kan that was the reasons of our march South Africa for some can say they are going to march a demonstration as them and almost some reason is number 1 Pastor Baz.uka has been arrested for rape and number 2 almost say no bail for Pastor Baz.uka of Kingdom Prayer Ministry. Baz.uka na so the friend Kingdom Prayer Ministry. And number 3, almost some demonstration, almost say we say no to rape and child abuse. Number 4, Pastor Baz.uka must fall. And number 5, shout down rapist Pastor Baz.uka's church. Eti Baz.uka ehon eleta omuchro de call ye South Africa for chro de call to say omo de koya branch ne ho adwuma no eno nie ena omo guarantee ye say omo emo kwan they should do the demonstration ena omo publish in some no e de eba pipesim na omo publish in some ba pipesim e de Baz.uka call court e woni rape case de wo kunu no asam da ho ena rape yi so e da honom eti obra omodi sabrantie Baz.uka oni nie de ntem this picture we kire no this picture AC and samre na mu na sa picture we nyina na e wo e kire me di picture we kire me fa ne carried picture e ma wo no Baz.uka oni nie na obra ansam ne baaye no e baaya bedu pipesim e ma e beye asem kese na Baz.uka ye na dwen se enka obema odi sika be faase ama case we eto atwa wabra ababa anu koye case wi ebe chi Baz.uka no ena mrantie na omone ge ne nam
Bazooka no omu nyina ye adwuma ema omo for e can say fake miracles edida da nipa no emrantie miense ne nyina so ba bonten eba be kan say eye omo ena chise nnwuma de ma Bazooka e was South Africa o eye Ghana South Africa omo na chise nnwuma de ma Bazooka ema ne de ye adwuma abubuafo di frafo enkom hye miracles we nyina no omo ena chise nnwuma ede ma Bazooka ma ne ye na omo babonten omo se omo be kasa se omo kura no mu omo ho so omo Bazooka ye adwuma no mu nya biem and then because of rape na omo odi rape girl your friend say Laura no enti emrante ne baaye e be ka kire ne se omo entimi ene Bazooka ye adwuma biem they started to bring out the secret na mo sha se omo de asem na e hinta asem no e ba bonten ya de emrante no e ba pipesim. These are the boys. Now, with your my boys, or see, we lied. These are the boys. Show me, boys in the. These are the three guys. Bazooka do more a numa. Wenum and an assistant Mama Bazooka. These three guys. They don't by people see was South Africa. Yet you on by a kind. See, we lied. We formed miracles for Pastor Bazooka. Yes, to do. For people to believe him. Yes. I'm telling you. 18 or no. No. And Crawford no me you my boys no me show mo obi so boys in the 1 2 3. You don't buy people sim. Ana Bazooka. You from se bra be you ano abrante. Emrate we so no na hye adwuma. Ana ababa we so wono ye adwuma wasaso akọ repu na ka ho. What creators what will be anyim? Rebecca. Ama what threaten say, what we saw boy be nam hotino, so one cannot crack ubikuno. What bra Bazooka can't say Rebecca no 3 days. And Rebecca wuye. Or what? I want to one life. I could share get them and I want a car get no kuno. These guys, they are very dangerous. When you don't know them, you don't know them. When you don't know them, you don't know them. It is a move your tibaby no kikandi or pa. None who I am snow nim dia woka, san say. And yes, say be a good year as some yedi, and yan throw and a yecha. Shall make us some throw. What Bazooka? Yes, son, yama way nano. South Africa for at the almost tijai. Now, Omudi Bazooka. Ever cockot. It almost shall say ye demonstration can see Eddie Bazooka. Demonstration on me, you know, and we shadie. Demonstration you know South African for any go on na uti o hwe brofo no mo kana o de hade na brofo no mo akiro no o de o hwe obi hu o hwe obi hu o say our children I mean kind brofo no ham o say residents want church close baby Bazooka ya so no kra residents want church close and na wo no baby Bazooka ya so kra no mo pese o mo to asore no and no mo betro say our kids can't be slaves. Almost mama no. Almost mama ye. Can say enkoa. Ewo enem. Say ebe force no mother say enkoa. Debida. The South Africa for nyina eye demonstration kese e di tia Bazooka. Ema eba pipem. Me say daily san say utobia ewom uba be hu nyina. Enaja omo ekoye case e di tia Bazooka. Mamika sam chiro. Enini hwe we also much say church rocked by the accusations. Yes. And on my says a rape case open against Prophet. Kingdom Prayer Ministry is known among its followers for performing miracles and healing the sick. But some former members claim it should be known for sexual abuse too. Here, Mamika some trouble. We are saying whereby people small police for you na bemu. South Africa for say Bazooka sora warrior no omu to na sori no mu hu so we sofo. Sanse niema warrior no ebura adwene tiatie so. Enti no emeba wa Bazooka no o ma de nyina da. They all started to come out. I was South Africa. She a madodoa
omo ba out be can say bazooka eye Angel Bazooka ya wonenam krom hayi emeba wa eba bonten eye bold wo bra orepu saga na wo ye na dwuma ye ni wieye no aye ya gadi dimrika ekọ police station as a court ko ye case no mami ka so mchiro me kan so machiro ni dia make am se me kan so machiro ni dia make am na guess what South Africa nyina dimrika omo amuye bold Bazooka no omo ada edimrika ba bonten. These are the guests and their pictures. Look at them. Emano mekaye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 guests. Omuye bold ba bonten Bazooka no omo ada. Ye no omo nyina ba pipam. Now South Africa for the church say our children are not sex toys. Leave them alone. Bazooka message that South Africa for the man no. And my was South African Bazooka and one more edit die 1 year bold timber bonteno. These are the ladies. Count them. Count all these ladies. Wabra case in about these are the ladies some year bold. Eme yetundi pictures ba ya. Angel Bazooka. Any nana pokunum. Any gay way inum nyina adeda. These are the girlfriends of Bazooka. The Angel Bazooka, you know. Above angel for an idiot. Someone show me your chrome hanuma. I'm on a Samba Bregana for papa. Angel Bazooka no. One no. Guess one no more one. What can we anime ye for kind guess in kind one by one. And a South Africa for a we say our children are not for sex. I will say our children are not. I mean, King Kang, Mama, come with you. Say our children are not sex toys. Leave them alone. And they go on. Yes. Guess where in South Africa former Bazooka eko hoko jini ding. And near my Bazooka ko krono mo kwa ye no. Ebi ena maka achire woni. Na wabra sanyema we nyina eko so no meba. Me dia di bi wa chiro. Hwe asane ba bi pamu no ena emrante no ba be ka bi na twade we ya tro me patwo hwe ma me amani beje o see there were no miracle and it was all lies. And I did red pen actually no they did red pen actually say I know it was I know there was no miracle and it was all lies. And you did red pen actually no so we sha we be red pen you did red marker actually no and no na omo kire say Bazooka sra no ye no na fake na essentially biensi ono wan dey creating miracles na waye ono wan dey creating miracles na waye etino South Africa four boys ne ba out eba be kan emrantia me yensa we a omo ba abontin Bazooka say wo di sika kele boys ne say mo nka asem we ebiem abrantia wo di kan Bazooka ema no let me check it from here abrantia wo di kan Bazooka ema no 300 million Ghana sikem ye de ba me South Africa fo sika benimu ete make kana abrantia bi tworo nse hunu di matem but no problem minim South Africa fo sikem 300 million Ghana cedis o de ba yesikem a minim South Africa for sika and abranti otoso mienu so no o man 200 million sa boys we these boys now wait one a guy the Bazooka yes so we saw that was I two sin one a guy the Bazooka 80 no omoma boy we on my way 300 million yama we 200 we yama 200 million and a bodyguard no ankasa no omo command 150 million bodyguard na wada ho no we sabranti we on command 150 million and omo de man se be ya omo nkoko to be enkwaka say case ne ye no kure na omo ntwa so sansa Bazooka tuetua de bia ma lawyers o de bia ma nkrofo bebre etisika nkrofo we agigi Bazooka eno no
Otue ni nyina so de ma wo mo. Enti no obra Baz.uka etua bibia de ma wo wie ye no. Ana asem na kodru court. Afa de ba chi ye frɛ da ye frɛ Baz.uka so omra court pe. Ana presenter bi ewo e kan say presenter bi ewo South Africa. Your friend say Solomon Isang Ansoms. Solomon Isang. Na Solomon Isangi ena woye presenter te say ye krom hanom a otwino konom ne Beku Santana nom ene papa Sefa kan nom presenters akese no. Te say sa presenters no sa bi na boy we enso etie Solomon no. Na Solomon no eka say ade we de wonte ase se Baz.uka di sika na ma se ne pese eja case ni maneka eti abrantie no eteki Baz.uka on won radio program so na eno na Baz.uka sorry ye no so hwa me transma me didi matem da na Baz.uka se me raise cases emfa mabo yi na ade na abrantie hwa ase e raise cases mu enumi mu no me no so me di begu abrantie so ma me mo video wi kiro na hwe Baz.uka ne ni abra what to threaten words serious ones what to threaten words serious edema obia wonu chi ne ba bie a wo no akwaye wade ena nipa kro no ehu ena presenter no wo ka bie Baz.uka threaten words a woto edema abrantie no meba na mam wo hwe na se sofo eye saa obeka akire me tie me ne threaten words no wabra abrantie ne kasa Baz.uka video ye ni na taria na ehno de ye video no enu enie me be kire wade pa Baz.uka taria na ehno de ye video no eno ena me de ekire wi na hwe video na Baz.uka se ye jano na de opese wo ye no onye okrum ha se oji sika ni wi a ade we kura de me hwe so ma hwe ade we de ma hwe dada so oji sika no ewi a se Baz.uka ji sika no ewi a. These are the things enjoyment where there's so much no so for dan baby a wogin ani de we nyina ma hweda we mama chele o chele am na ni nyina yira on say I fine yeah o feel Baz.uka no wogin ani ankasa eti obra wo guso asane me we nyina ekoso na presenter ne say on pene na ni china sanse Baz.uka de a wo ye no eni kwa se wo sofo eye saa ade no na wobra presenter kasa ye so be kan se eye se nye na Baz.uka se ne somugye na ne bai ewo na brantie sori ye na ne audio o ye de ma presenter eni etie na kuma kill you abua to kolosi kill you your mama Baz.uka video na stop I stop cry bebo I'm talking let it I stop cry bebo I stop cry bebo mebo me ya copy se me nya ni na ba ma o. You can't sit on social media and you write anything stupid about any man God. You want from men of God. Don't you have if you have a son by my menstrual, don't worry. Your family, you son of a stupid. It's true. When you are sleeping on the woman fucking head like this. Would you want to work for? Is somebody there with you? Stupid guy. Fool. If you live at them with the lady, it's your business. Am I a man? The Bible says God created Adam and Eve. God didn't create Adam and Kevin. Fool. You people just woke up and just want to tarnish my name. You put a naked video, I'm lying in the bath. Oh, brother, is it a crime for me to lie in the bath and hold a drink and drink? Nonsense. Yes, Baz.uka Boafu. What they were de presenter den. Presenter na kwa kase. Odi for no ntia se omo nche no na de oye nyina anye wo de tie mam hia de am ka so to he mam mama. Let this video trend. Nonsense. You can't sit on social media and you write anything stupid about any man God. What do you want from men of God? Idiot. Don't you have family members in your family? You son of a stupid. When you wake up in the morning or in the night, when you are sleeping on the woman fucking head like this, is somebody there with you?
Fool. If you leave a table, then it's your business. Am I a man? The Bible says God created Adam and Eve. God didn't create Adam and Kevin. Fool. You people just wake up and just want to tarnish my name. You put a naked video I'm lying in the bath. Oh, brother, is it a crime for me to lie in the bath and hold a drink and drink? Nonsense. I catch you and Jobazuka and Casano. Was ya Kwana Yadia and the boy for Jakra. Na Mamika Asemchewe. And Jobazuka and Nana Poku. Enyina ana ewo South Africa ho. Na emrantiam yensa we na emotena ase na omudi ewudie kese pa anu eden a akofa nsem bebre abai. They are 3 guys. Nana Poku na baako a oka ho no so ye friend no Pastor K na ono Angel Bazuka yi. Yes, ono Nana Poku na Angel Bazuka. These are the 3 guys. We know na yes, these are the 3 guys, sir. Omo echi girl no, erepu no. These are the guys. Omunie Bazuka ena wuhu no. Oh. Ede na ababusi. Bazuka ena wuhu no. Bazuka nie. Ena Nana Poku nie. Ena Pastor K ni su nie. Nti omu nyina ya Ghana fo a omu free Ghana ekọ South Africa so omu kwa koye adwuma. Ehọ na okofa asase we nyina ebae na hwe. These are the letter. The dead girl. The so one kasa hwe bi na okinkan bi mame. One kasa hwe. Girl na owu ye no. Ne ho story e na omode aba no. Yes, story ni nie. The so bia nya daji hwe bi pa story ni nie. Guy no yes story for Solomon. He sank and he didn't go on so sha. Both say it didn't be a go on Solomon. Yes, onwa. And a omodi case a bar abonting. Solomon no and a debai. And omodi case ebe to abonting. Na South Africa for enyina sorry say. Adia Bazuka no mobile chrome obeya yene die. They don't agree. E omodi Bazuka ekọ court. Na court yenu mo Bazuka ekọ na no. Ena omo eye plan says baby ade na duru ne de wan hwe ya na Bazuka no mo jeri no eti na ye mpekwa bi so na ye pipa ema Bazuka ye passport for from Bazuka no ni birika emra Ghana eti Bazuka ne passport ankasa ekura no passport no e da South Africa sisi America say ena omo ye different passport e de man no de sa passport no e ba Ghana omo ni dwane ye no di birika e ba Ghana. Eti no ni lawyer ti asem ni o ni lawyer hu say baby a case na do na no eden because Rebecca wu na ora su case aba eti afa no lawyer no hu say baby a case na do wa hwe ya ono kra di animu a obenya say be jeli no na mame kiro ade bi a wo bro mu say cases ni ba no lawyer no omo kiro ye ede ebae sanse na case na do baby a ano eden wo ye hu hwe a enyeyi na hwe dia e course e na tie kinkan bi uwi amekan ni nyina akire wo Bazuka ne lawyer no asem ano mudi nkomo omo ekan yedi enti a lawyer na fede don person be follow case because odi Bazuka ti a obinya asem and say we were at the court for bail application but his lawyer just withdraw from the case. Bazuka nankasa no omo ko pay bail e di amano ti asem ni but the lawyer Bazuka nankasa ne lawyer no was we were at the court for bail application but his lawyer just withdraw from the case. Eye Bazuka first na makama wono second one so enie was it is the third lawyer now to withdraw. Eti a lawyer for no we makomakom yensa eti ba ko ama na mo say ne lawyer na otoso yensa no on so and withdraw case no and now say for the sake of their reputation they saw that the new cases have had evidence. Omo we say case na omo the two Bazuka abeto Bazuka so say what repu obi no evidence ewom evidence bebre kan ho eti lawyers no hu say so mo hwe mu di animu a omo benya say na omo say pictures of Bazuka in bed with minor girls. So no lawyer want to leave
to lose a case. That is why they decided to withdraw. This is the statement of the lawyer. This is the statement. Baz.uka and Crawford. And so much case in HBM. As one much ye because na evidence is a ebana no thing. To mudi echira ombenya na Crawford kwatena krom wono omode abrabo fi bi ne niema tantan bi eto wo mo so sa mo beye. Nana Poku na friend said Nana Poku no abranche na mo hwe no no Nana Poku no me yi ni picture ekire mo no guy na wono ne Baz.uka eda hotel poster so no yes ono baby ana Baz.uka da wode eniema si no a wo gi nani no sa abranche no wona friend Nana Poku no na ono na di Baz.uka ekọ okro no mo no so du kro mo no Ami yi Nana Poku ni chiro na mede me chiro ade bi odu krom ho no Nana Poku no nie wona hye mfimfie no the middle one on the friend Nana Poku no na odu krom ho no ena ma wudie ne bone a wo ni tirim nti no wan yusu one passport da na enam se o rape oye rapist o nyina ne Baz.uka ne rape girl no na what krom ho so offered him papa ne te onti no wa ye passport different yes, with the different names. And what sign so I driving license and Makumako, why driving license Makumako three with different names. Now maybe kind idea Eddie Achiro. Ne driving license ne nyama why fake ni be driving license or fake driving license was South Africa. Nana Poku ne passport way fake name and or dear passport way. Me baba chira wa dear pa na hadie Solomon is on Solomon is shine no it was two program and title no the one say the alleged rapist and prophet Nana Poku has found different identities. What South Africa but Odibonia who are changing the thing nobody the full fryer Odibonia no more changing the thing nobody the full fryer na shedia Ekoswe netire South Africa for passport. I want to say my investigation has revealed that Rosterberg based prophet and one of the men accused of raping 19-year-old Rebecca Nana Poku uses 4 different names. And Nana Poku nankasa Baz.uka didn't call you know. Or you should different 4 names. One name Collins Opoku, his Ghana passport. Second name SK Anowo, his SA driving license. And third name Stephen Kwame Poku, his private Facebook. And fourth name Nana Poku, his official church and media name. So Abrantanity South Africa hono. These are the Kwadua South Africa for the Ebono. So Tikromono was an identity and I'm bonny a wedding tea. Ukite different identities and odi edi bonny o kromo. Now here passport or ye no. She edia odi passport edika no. Or say edin ni di odi passport edika Collins Collins Opoku and odi ye. Wonderful Collins Opoku and odi the passport edika. Na passport ebiem so no one for police Opoku na ye but odi di foforo e na eye sa abrantie we ti kronum e na odi boni bebre odi boni ankasa e na he ne driving license akọ krom wo so koye no what the different name e na SK Anowo e na odi ye driving license. It is South Africa mo driving license ni e na Nana Poku edi edin foforo edi odi to no so kan ye ne din no Anowo and all this said the way I had driving license no or the drive was South Africa. And Crawford with the bonio near more we so much of Crumono and what them papa. I branch American as a boy and one in ye and the hands so obey the Facebook so obey you so Stephen Kwame Poku. It on one of the Collins. I had the driving license at the Collins. Our day the driving license Anowo and the passport Collins. Ni Facebook account Stephen Kwame Poku. It will be so said. South branch we see South Africa on what no. The passport to what they Collins Poku. Passport to what they Collins Poku.
ɛna ne driving license so ɛde SK anowuo ɛno nie the driving license SK anowuo apart from the driving license no open the Facebook account the social media ni bibia ɛno so edin a wɔde ato no ho so a wɔde frɛ ne nie Stephen Kwame Poku you can see say ɛnam bɔne nti no ɔmo change ɔmo identity de bia maybe to me Facebook account baako Manasseh the way changer baby bia no na me de nam baby me post radio baby kura no na me sign de ba you share sabranti ekro na otimu no eniema a wo ye no ebi no na asoro no ye frɛ asoro no Kingdom Prayer International Ministry asoro no enie but omo asoro no ene wo ho no asoro na wo medo asoro na poku epicha eda ha na poku na da ha no asoro no so nie asoro ni di nie yes asoro no ena me de akire no eye Kingdom Prayer Ministry International na poku asoro no na abrantie yi eniema we ni niema we na omo hye South Africa ho no mo a omo eye enkrofo yire na so hwe obi a wakum nipa na wiye ye eno enkonkodai wosan ko rape na chi no wosan dwane afri court case wata be di Ghana na oba ya yedi na tena ba bi e ka oba ye yedi na tena ba bi ma afi na oba kire so wo crash power obetima sent to kwan obesa ko South Africa obi antum ya ohwe I dare you say wo can say wo bazooka ana boy ya odena mo haye friend say Emmanuel nana kire say mutum ko South Africa biemu a me Manasseh monsere me utum ko South Africa biem utum ko South Africa biemu da why because of these things kwa afa sujane ba Ghana na Interpol crash show okum obi Rebecca ana okoche sika ma ne maame ana wasan rape e kan say Laura wa rape Laura ama Laura nso so we odi sika fa ase boys awo no mo ya azan adwuma nyina betewoto ana wadwana betena Ghana oba ya wonka no ntum ye ba be bie nse we so many people know how fake you are wa fa kira frankrofo akopa chew opa choni wie ya kan no tumwe na blante ya samba abonte se onu de ono nim de waye etia na ono bu kele Japan ebodi din se o se obeka nasem e na okopa chew. What are you talking about? What are you talking about? Masa ko na sambra bi beka se baba tire Ghana fo ne yani ate o orofo eniema we na mba se no beburu so akire o dia akade mo amahwe bi ntisa mo hwe video so amahwehwe ene niema amahunu na mo de ka we ho a won ka hunu se bazooka and so called these prophets for ayebobo mudin they are all fake. Now I was with them, I was like them, I was walking like them, I was doing a man near me one way my yebi agayo. Me no I want to call that crana. Bazooka na mo me na me chire bazooka adwuma bazooka na poku a o ma kodi South Africa no. I am their godfather from the beginning of the ministry. And crofo mo bo mu di kro mo amfa bibia mo me na me chire mu nyuma de motena dem. Samre na and now mo friends sikafo bi mo asofo bi mo ye sikafo se mo father no mo no. Samra me ne mo nam na asofo no kra na wo mo ne mo nam. There was a me can say enipa ni na ho Ghana fo hwe hu yi. Say hu se sankrofo we de beji nsuo beji oil bi me wade bu ha beji a wo ha obekọ wo beji we ya wo ya de bekọ sankrofo mo ye ndwane firi ho ye firi omo nchesan se omo ema meboa yen na omo ebese kisusum ede maye nyame ehira so onya abere ema me ye na utie me ye wodi fo community wi asomaka bazooka so de na me de abetu for me be sire se wodi pa bi ani na ho wodi pa bi a ehwe na bra boye isan se emre eni ho ede mai odesani na se ehwe ehusu ya de akabia no Ewrade so ede be kan ho onyame nhira na omo so wo bra me no awie programming Ewrade yokese obi bia wo chia me na o test me anasa wo ma comment bia no onyankopon nhira na omo so bebre Ewrade mpagya wo na Ewrade enyokese me da wase na me hyese Ewrade ema wo so wate